Shalom, horas wawataganupan bapainang, ijabe nasyam marianan. Bani panorangon, bay ibuka kita lahwanta, parlabi maita marondos bani Tuhan, mamboge hatani, nagabe panotap niya po sayaon bata. Diar pasonang kita martombo ita. Dete itu pa Tuhan bani hidup ni hurmu na tetap mamasuhan nami. Bay may pukahan nami lahuan nami bani sadarion. Marondos hanami hubamu Tuhan marhiti na mamboge hatamu nagabi panotap rosigogo ni perguluhan nami. Ibagas Kristus Jesus on panginduan nami hubamu. Amen. Daganupan na soman hata ni Tuhan bata bani sadarion nalahu mamukah lahuanta ay may ibuat bani sada Petrus bindu 2 ayat 10 das bani ayat 12. Nini sonon nasyam na hinaholongan huwajur manasyam songon pangisolat apahalak dagang horom nasyam ma hisap perdagingon naman lawan tupak tondoy marpangabak na mader manasyam itong-atongan si paju bigu-bigu asyam gua dong napahata-hata nasyam songon perjahat gabe ipasangap si dia na ibata bani ari parrohni dop ididah si dia horja nasyam na maderin. Sonay madasni. Salinari horas mahubat taganupan bapainang. Harapan nabi tetap mabani nalahu mamukah lahuanta ibagas pasu-pasu ni Tuhan ita ingkot. Bani panorangon boy hatahonon ibut kita sada tema nalahu mamukah horjata ay ma pangisolat. Anggo bani hajongjongan ni hitala na porsayaon tongon hitaon ay ma pangisolat secara utuh. Masih wataon sulai halani bani hapursayaon ta ya pursayai hita do bahasa langadong na totap iya tas tanahon haganupan markati soluk haganupan marujung do singadong na totap iya tas tanahon halani ay adong piga-piga na perlu tumang anjahan na boy gabe membaik kita mendalani perguluhan on ibagas na jenges songon na nirap ko ni Tuhan. Tuto na parlobi ay prinsip guluh ni halak pangisolat. Ang gudo may subut pangisolat atapit tondok bani halak si malungon pada umumni tutu lang parsimada hita bani ahana dong isekitarta. Lang hita gabituan itong-atongah ni iyanan na iyan ni hita. Tapi hita gabe penumpang pangisolat. So nahado tongon perguluhan ta anggo hita gabe pangisolat. Tutu aktif do hita. Anjaha toruh do paruhuranta. Lang gabe bos hita bani sada-sada iyanan. Nah prinsip atape gaya hidup ni halak pangisolat. Tutu anggo songon na isobut bani na soman ay ma tondok, menumpang, tentu bagai do dalam tanah ase mampain sonang halak ilampung ta. Nah, anggo do majenge si baik kita bani perguluhan ta, langadongi baik kita masalah hitong-atongan ni yananta, pakon sekitar tak tetangga ta pakon asomanta. Onma salah sada nagabe perhatian, bani asoman nalegan. Ape na hidup pakon hita, bani perguluhan taon anggo songonon do gaya ni perguluhan ta tutu tetap do halak ra mangrupi hita napaduahon isobut do ijon homa manghorom ay ma hisap perdagingon salah sada na mambaik kita gagal bani perguluhan ta sebagai halak na persaya ay ma halay lang adong pakoromion diara ay bani bahasa diara ay bani emosi bani amarahta pakon bani nalegan rado kadang iluap kun hita tumang kemawanta kepuasanta na ase sonang da sa pangahapta tanpa adong ipikir hita aso manalegan napaduahon on na ase bertahan hajong-jonganta gabe halak na persaya haguluhanta ay gabe sada fenomena na aneh bani sekitar tahalan niya dumma jarang asoman atap pecul ma makorjahon pakurumion bani panorangon
Bapak Inang, anggo itong kurhita sonari, media sosial, pakon nalegan na boy gabe prasarana komunikasi, baik secara khusus pakon ni umum, doma buay sonari hatahonon ba hal-hal na lang makorom gabe konsumsi publik ito nga tongan ni perguluhan ta. Ya kadang hita mungkin magkataon ay madalanta gabi alat na persaya, tapi halak na legan boy dohoma gabi ianggap kita songon batu pertulsuan. Napatuluhon kita ganupan babainang tutuon mana gabi poda atape penutup bani hajong-jongan nila na persaya na isubot. Dong na po na prinsip pangisolat bata, mengajari hita si toruh maruhur, anja bersikap komunikatif paniaga lupa na soman, napaduaw ni subot mamakorom, makorom atene. Napatuduo ni subot ijon marpangabak na madiar manasyam, tongah ni si Pajo bigu-bigu. Tutu rado hita marpikir ya jenges parsahabta bani halak na jenges marsahab bata. Jenges pambereta bani halak na jenges memberi bata. Tapi justru bani surat Petrus on ia tahun do merpangabak na jenges na diar itongah-tongah ni si Pajo begu-begu. Masih ya tahun sonai. Tutuon mana gabi misita pola hidup pangisolat pakon pakoromion maningon ipadomo maay pakon pangabak na mader na kunayay. Mase, ase on managabi misi bata laho patandahon sonahado perbedaan ni antara halak na persaya mandala ni gulo ni si ganup ari pakon halak na lang persaya. Ang usipatay di mangita bapainang ijado beda ni halak na persaya pakon na lang persaya. Laho mamukah lahuan. Lahu marlahuan, lahu makurja, pakon lahu mandala ni parguluhan ni si patalang trabedahon. John manakunay na siyul patuduhon bani konteks sondahan kon do jarang hasoman menganggap diri ni sungon pangisolat i dunia kon. Yatinan mayanggap kita parsimada na totap bani dunia kon. Ay naparlobe napaduahon do malangbe piga jol mana sanggup makorom. Jadi buay mana sunarion ya marsibahen-bahen ni asi mendapatkan sada kepuasan di bagas perguluhan ni. Anjahan na patuluhon langbe ipatuluh kita pangabak na madiar. Alanyay renungan bata bani sogot nyarion nalaw mamuka lahwanta. Penal sihol yurjahun ham bani sadarion dingat kama bahasani haganu panay lang bersifat total. Anjaha baik kam masada prinsip pakoromion napatuluhon baik kita mapangabak na badayar ase humbani tolu na dong may subut hanami ay hunjon boy boto hasoman na manggolo doha por sayonta ibagas Kristus Jesus. Selamat menganggap gulo ta pangisolat, selamat makorom bani perguluhanon anjaha buka kita ma pangabak na badayar. Amin. Terima kasih Tuhan bani hidup di urmu. Tungon mangindohan nami bani sadarion. Ase totap hapor sayon namiin. Tondoy mo na pasingiin ba mangajari rosi patotap pun hanami. Ase totap hanami Tuhan menganggap diri nami pangisolat. Ase tungon bani na ianggap diri nami pangisolat in. Boy tungon Tuhan makorom hanami bani perguluhanon. Boy tungon hanami mamugka pangabak na badayar itong atongan ni perguluhan nami. Terima kasih Tuhan, ondos bamu mahorja rosigulo nami bani sadarion. Amin.